المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا أحلت أرواحهم من مشارق الأرض لمغاربها وباره خصوصا مالك هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى رحيل صاحب هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد خل عبد وإخواني ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري لن سكين سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال داwu sapa Abu Sa'id qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakatul janini zakatu ummihi. Zakatul janini utawi sembelihane widungan kandungan sebelum tabu hewan nika iku zakatu ummihi cukup nyembelih ibuke janin. Zakatul janini utawi sembelihane kandungan iku zakatu ummihi cukup nyembelih emboke janin. Rawahu nyeritakan hu ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa sahhaha lan nyuhaken hadis sapa Imam Ibn Hibban. Dari Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ardah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu zakatul janin zakatu ummihi. Cara menyembelih hewan sebeda dalam kandungan cukup kelaban nyembelih korbinah. Cara menyembelih hewan sebeda dalam kandungan korbinah cukup nyembelih korbinah indun. Tahu saya sembelih boleh. Cuma dengan beberapa catatan. Pertama, orang si andi sampai gelek siapa mengandung mengetahui secara persis bahwa sebelum sembeli embun korbina gelek odi bareng sembeli ibun keluar mate darama status bayi atau anak sampai saya sembeli korbina gelek keluar ke badan mate soceh ben kenenge kakan. Kenapa? Zakatul janin zakatu ummihi, karena mon ibu ne sembeli otomatis anan juga keneng kenapa norok tese sembeli. Dengan catatan orang sandi sampai neka ngandung sampai na oneng cek bahwa sebelum sembeli odi dalam kinangan. Beri odi makin odi kelak terus akuli dalam tabu. Berarti kibere kehidupan. Mon saumpamana sebelum beli sampai kelak saya ngandung beri tak aguli sehari ada aguli 2 hari ada aguli sembeli keluar ke badan mate berarti mate sebelum ibu ni sembeli dharma hukumah betang ya jadi tak campur tak pokok napa sampai kelak ngandung terus keluar ke badan mate terus keneng kakan enten jongok mon sebelum beli odi bayi nih kah keluar mak mate tahu saya sembeli langsung ngekakan halal berarti tak jadi betang paham ini
Tapi sebelum sembelih lah tak odi, orang sepenter ke kandungan hewan, tahu me tak odi tak gulir ya. Biasa nak guli. Ya, biasa nak guli, mak tak guli. Sehari dua hari tak guli. Sampai 3 hari tak guli ada guli sekali, berarti ada kehidupan di dalam kandungan, di dalam tabun sampai ke janji mati ada sembelih mati ongku, berarti mati, betang berarti. Karena mati na bayi atau buduk sebe dalam kandungan kelak mati sebelum ibu korban kelak napa? Beli. Paham ya? Nah. Aneka hadis dalil bahwa termasuk Al-Imam Syafi'i berpendapat wa jama'atun minal ulama, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Al-Imam Ghazali, pendapat jamaah minal ulama berpendapat bahwa halal hukuma ada janin idza kharaja min batni ummihi mayyitan ba'da zakatiha, ketika menyembelih seekor sapi kemudian bayi saya dalam tabun sampai keberadaan mate, keluar keberadaan mate ba'da zakatiha semarine beli, berarti sebelum sembelih kiodi bareng lek sembelih korbina norok mate fahuwa halal, maka hukumah halal. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Al-Ghazali wa jama'atun minal ulama, kecuali pada ulama situng yang kebanyakan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tetap mengharamkan deka napanya mana zakatul janin neka tetap hukumin haram jadi batang. Al-Imam Al-Hadwiyah, aneka pendapat Imam Hadwiyah, juga pendapat Imam Hanafiyah, ila annal janin idza kharaja mayyitan minal mudzakkah fa innahum mayyitatun, sesungguhnya ketika anak bayi dari anak sapi lahir dalam keadaan mati, keadaan mate, sembeli embun keluar keadaan mate, pendapat Imam Abu Hanifah fa innahum mayyitatun, maka sangkuna aneka adalah mayyitah. Pendapat Imam Abu Hanifah tak pada Imam Syafi'i, berarti tak kenengkakan pendapat Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena umum ayatah. Apa ayatah? Hurrimat alaikumul maytatah, hurrimat alaikum mayyitah, hurrimat alaikum mayyitah, haramaki kang kuiban kapi al mayyitatu yajriya napa hewan se mate se teti betang. Pendapat Imam Abu Hanifah karena ayatnya umum maka tak bersependapat kelebihan Imam Syafi'i, tetap mau keluar keberadaan mate maka teti betang. Ya, aneka adalah satu kaidah saya sangat luar biasa aneka. Jadi norok deka korbina, buduk ni kan norok deka korbina. Aneka adalah satu kaidah dalam keterangan juga banyak yang kui daripada para ulama untuk mencakup beberapa hal. Untuk mencakup beberapa hal di antaranya mon saumpamana beda orang napanya mana beda orang meleh, beda orang meleh sape si pemilik sape tak tahu cek ngandung ya, si pemilik sape tahu neng cek ngandung wajar tak tahu cek ngandung oleh beberapa hari abit pon le romat pon le rabet pakane ne jemoen dan lain sebagainya banyak biaya. Si Andi sampai tahu cek ngandung lu mangandung entar ban kudu nambahin kan kok meninja budun kaleng kok lemeh kalaban le jering engko ajual korbin tak jual budun, berarti buduknya tang hak engko tak tahu cek ngandung, ternyata dia ngandung. Oh tak bisa jangan si pemilik anak apa engkau meleh korbiri bereng apes bereng tabu kamu semenangaki kipeneka orang yang semeleh mustari al-ba'i berarti tak berhak. Aneka apa kok edan iri ya buduk norok kambu kok edana buduk norok kambu karena mbuk mune beli se keluar mate gele anak pedet se kene gele mon mate mbune beli norok soceh berarti norok kambu engkau cereng kok meleh sape beda budun meleh korbin beda budun ya wis tang bede berarti engkau jual engkau jual korbin engkau tak jual budun di tangan deh kita tahu ji ya berarti gawe kening gawe kaidah nah kening gawe apa kaidah.
Nah, taoning cek napanya mana cek nikah abu duan taoning lah hadis nikah asbabul wudu ta salah beda orang laki napanya mana nyembeli indahu baqarah wahia hamilun andi situng napa sape negela hamil wa kana rajulan kariman sedangkan orang laki nikah sera orang laki sandi sape nikah karim orang loman yukrimu adhiyafahu selalu mau bertamu nyembeli embi napa sandi sembeli nah taoning ni kecek ngandung wa hadzal qaram yaqa minhu iktidaan bi abil anbiya karena orang seloman gela norok buntek dekat abul anbiya pasera Nabi Ibrahim alaihissalam sandi julukan Abu Dhifan bapak tamoy karena setiap tamoy selalu paring deer bi Nabi Ibrahim fa akhadzal baqarata wa kanat hamilan kala sape ngandung hamilan keberadaan ngandung fadzabahaha li adhiyafihi sembeli karena untuk menghormat tamoy fa kharaja janinul baqarah mutakamilan khalfahu khuluquhu min batni ummihi hutak si bayi ini keluar ke badan mate norok embun fa waqafa ar-rajulu hairan bingung seorang laki sandi sampai gele tuh remer ya ayak dumul janin liyakulu au yulqihi au yadbihu apa bingko arya deki beki katamoy sapa je kakan apa bingko buang apa bingko beli ya beda telok pemikiran apa langsung bingko tetanna terus esu kuakin katamoy apa bingko buang apa cukup beli fa yaqul lahu maka ngoca orang si alim saya tanya kila inna tabi' hukmuhu hukmul matbu' senorok bunte ria apa can saya torok bunte mon saya torok bunte kila la asa maka saya keluari norok bunte at-tabi' hukmul matbu' ani ka qaedana teti mon beda orang napa nyaman mele sape otaba mele embi tak tahu cek ngandung mar dia mak tahu cek ngandung kala abu dun tak kening karena at-tabi' yatba'ul hukmuhu hukmul matbu' karena hukumnya bila mon korbine jual ya otomatis budun juga napa terjual nah banyak dari kaidah nikah kening kebai landasan hukum dalam bab rohan nikah beda rahin beda marhun beda murtahin beda napanya mana megedi beda bareng pegedi beda orang atam pegedi rahin murtahin marhun juga kening kebai nikah saumpama beda orang awak tangga PC berapa aja nah 20 juta wah engkau benih tak percaya yang mana pada nyaman be lah engkau beri akad gedin be lah akad gedin maka sampai pegedi sampai pegedi sampai pegedi berarti otomatis walaupun hakan abaan karena lah pegedi berarti hak orang yang di PC 20 juta terima 20 juta terima sampai pasrah aki wis binangkana gedin romat bareng se nerima gedin murtahin gila marhun bareng yakni sampai nah romat becek suntik kaki sehat pemapan ngandung janjina autang 3 tahun gedin 3 tahun ngandung raja ngandung sampai lahir le statusnya ada remah din siapa can se megedi tangan dek lama din ban cereng begedi kangko le cereng ban karo gedi le masih begedi tang PC bereneng ban masih din ban ya tangan dek masih tang dek din ban tak bisa tapi derma aneka menangaki bi orang siner megedin paham jangan gue lagi anda karena at-tabi' hukmuhu hukmul matbu' ibaratnya dia tangan dek ya bu dulu tang dek ya teti mon sampean megedi sampai ya jongo mon kira abada budun atau bune beli ya sama beli ki congo mon pacet beda kehidupan dalam napa nyaman dalam tabu gela terus beli keberadaan mate gela odi terus mate pon berarti cukup tau saya beli boleh kecuali beli odi keluar ke badan odi sekejap ki mate itu tiba datang lah kalau beda odi tak keluar mate odi walaupun sekejap apa boleh sampai
entar dok mengkang sampai ngakan. Beli keluar si bayina sampai ke badan odi tabit mate, ya wis mati berarti. Kecuali kabit kayak saken pas sembeli kilain pun neka artinya butuh nyembeli seanyar, sembelian seanyar karena pun beda kehidupan berarti. Paham kau jangan guling ki. Nah, jadi penting nih kah dalam masalah jual beli bab kedin sampean megedi sepeda motor keneng cuma kang ki orang senompa wajib pamit aslina. Wajib hukum pamit nih kang kok engkau mon ngincem ada ban ngincem begedi terus saya tompak tak bisa cara nggak nikah, tak bisa ngerugiaki nikahnya mana mon sampean nerima gedin motor otabe gedin sepeda motor terima tahan karena binangkana nek kejaminan terus nompak wajib sampean pamit gosop sampean mentah pamit wajib pamit boleh sewa naki barang gedin sewa aki. Wah neka jahatan boleh neka lebih jahat boleh barang gedin sewa aki neka. Nah jadi neka adalah ebaan seneng hadis neka adalah bisa babi mengandung sababiyah mengandung sababiyah karena sebab karena ning hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu dalam lafaz lain zakatul janin bidzakati ummihi cara nyembeli anak-anakan sape cukup nyembeli korbina beda ban bidzakati ummihi berarti ban ba sababiyah ai anna zakatahu hasalat bisababi zakati ummihi ning lafaz lain ning hadis lain ning nika saya baca zakatul janin zakatu ummihi ning lafaz lain zakatul janin bidzakati ummihi ngakui ba. Nah ba ni saya kebai ulama saya kebai tendensi hukum adalah ba sababiyah. Sebagai ba sababiyah artinya hasalat zakatuhu bisababi zakati ummihi hasil cara nyembeli si bayi gelek tahu saya sembeli boleh cukup nyembeli korbina otomatis hasil ponan kenapa niko kecak ba sababiyah sebab embun apa beli akhirnya budun tak perlu beli karena pun beda sebab dari sembelin embun gelek. Nah alhamdulillah nikah tak perlu bingung cek buang kecuali sampean yakin sebelum beli mate oning cek bawa nikah mate saatnya mah buduk dalam korbire mate berempat hari tak guli mate terus saya sembeli mate ongku jadi betang sebelum sembeli maki odi keluar dari mate tahu saya sembeli cukup sembeli korbine gele ampun otomatis mun reng pinter oning orang pinter neko oning de napanya mana Arya sih ngandung tahu kita mau orang tukang mecet bayi kandungan lo tahu bahkan orang kona neka tahu sa USG subhanallah tahu ning gerikin apa orang kona nih congo olah ke mungkin kan alat USG bodoh 4 apanya mana dimensi bisa apa dong larang nih kan karo sede mode tak pati jelas keng kadang banyak lo potah USG mungkin nih kan mun rengkono punyaan bener tanang aja makalah alat sekejap aki cuman deman luar biasa rengkono nih nah mergana orang sedung ngandung bini neneka ki kami ngocong ilmu tabu je apa lele sokona sopu nyodul boleh apa nih ulang ngena sopu laku ada nyodul boleh tuh ada nyodul boleh le tanah ngamare ada cedak kah tambah itu boleh boy malah boleh cedak tambahin selaki orang pinter selaki tukang nyodul ada nyodul tak sokona nyodul boleh gerak mau nyodul mak wah gerak apa nih ulang ngena abi tak nyodul boleh aduh ada cedak kakak tuh tambah boy malah boleh cedak orang pinter politik nih ala ijazah dari Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al Mihdar yang kui kesampian kapi mun bina ngandung atau babak aku mun ngandung selake soronaku katabun setiap ba'da salati subuh baca ya hasib petong bolo kali aneka megempang proses persalinan
Nika ijazah dari Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdar. Setiap mari salat subuh baca ya hasib kami nekuk tabun si ibu saya ngandung kela. Korcek bama ngosara. Takok ka barongan Jawa Tengah burung tak maca ya hasib sampean ya. Nah, mun reng penter ning Karangasem ne bedah nyaman bokha ne. Wah, luar biasa tanangan nika. Oh, wedok iki. Binengku, makalau SG mare. Oh, lanang ki anu jare dokter iki wae. Ndak lanang, laki ongku, Pak. Tak oning kriki napa reng kono ni. Mbak Umi sini ke Banyai Muzayyana ni. Beda orang bilang kata tangke ni mon nazak kata tangke ni mon beda si nazak orang naik bini zaman Mbak bini ni Banyai ni mon beda si nazak abid manggil Mbak Umi Banyai Muzayyana. Panggil bimba. Teku sama kona. Oh tabid dah ada mah anak-anak dia tu polong tabid mati sekejap kita tahu ning tanang apa reng kono ni. Bayi apa boleh bayi. Reng mati itu mau bireng kono. Oh celap lah sekejap aki. Hai keluarga na polong. Subhanallah luar biasa manti reng kono ni kan Nah nika saya berkaitan kelaban napa zakatul janin zakatu ummihi. Karo beda si aneh dari kaidah nika aneh. Orang mau jual bungkoh otomatis bereng isine bungkona kan sene gengki at-tabi hukmuhu hukmul matbu' at-tabi hukmul matbu' norok buntek deka matbu' dek saya torok buntek karena jual bungkoh ya berarti bereng isine bungkona. Neng kota Yaman neng negara Yaman beda kotanya mana Shibam ini kota kecil neng Yaman. Akhirnya gubernur nyoro deka bupati untuk ngurusin neng kota kecil neng kota Shibam. Urusin yang kota Shibam karena mengisi kekosongan. Ben urusin potosen apa sih terjadi seneng kota Shibam. Nah, orang Shibam nih orang hebat, alem, orangnya banyak orang sesoleh. Beda orang jual bungkoh, jual tanah. Bareng tanah neka keduk, kaleh, baya bangunan, baya apa nyaman pondasi. Ternyata beda emas ah. Wah, beda emas ah. Padahal kok meleh tanah tak meleh emas. Takok orang yang semeleh ni. Akhir lapor dekat hakim. Dari mana hakim? Laporan apa? Jangan hakim. Nah hakim ini ngangkur. 3 tahun ada yang ngalapor. 3 tahun ada yang ngalapor. Dek bupati ni dia. Bener lapor kan kok engkau ada bajar been. Masa tak lapor sekali? Jawab rakyat tak perlu laporan ke been. Tak perlu keputusan been karena Allah Ta'ala lah beri keputusan dalam Al-Quran. Cukup Al-Quran sebagai keputusan. Tak usah keputusan been dan rakyat. Rakyat orang yang soleh kapi. Sampai 3 tahun ada orang yang lapor, lapor ani. Sampai laporan apa? Kula melih tanah, melih kesera, dek teretan nih kah. Terus tanah ini kayak kali beda emas sah. Lah kula tak boron ngalah emas, karena kula tak melih emas melih tanah. Dari mana kau ban? Bonjok. Engkau jual tanah berengesen lah. Berarti masjidin baan can saya jual. Hakim cengeng mak beda dengan laporan dia. Laporan tanda memiliki benek ngaku. Engkau dia jual tanah berengesen lah. Ya han baan can saya jual. Can semelek enjak kok. Engkau tak meleh emas, engkau meleh tanah. Berarti emas sebenarnya dari engkau tak meleh emas meleh tanah. Ya berarti masjidin bon. Aku kok ya dan hakim. Bingung hakim apa? Fotos nede remmer ya. Akhirnya jangan si hakim dia anak bini dek sembelih andi dek saya jual dia anak laki andi pakabin bela terus tanah aja bagi dek mantan bagi ke anak. Oh saya bisanan akhirnya potos. Nah akhirnya potos. Nah nikah orang gona orang lambok sini kah tak gelem kere-keran rampas kalak aku kakan bi tak kira tambah melarat tambah soki. Sing ngaku kita mati lah ngaku is benda isono din. Lo aku orang pas tanah, ngaku sabo, ngaku tekel, padahal benehan, padahal sebutir saya kakan kuku bakal hisab dina Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kan tenaga ngaku benih ngaku apa? Ngaku tandi, benih ngaku andin, ngaku tandi, benih andin, benih hak milin. Mana kanya mana? At-tabi' hukmuhu hukmul matbu. Jadi mun sampai nak jual tanah, aku tak beda emas, ayo wedin semelih tanah. Cak aku.
tangan dek dia tang bu aja bilang saya mendem lah ya aku bu aja nah jadi neka hukum banyak kaidah saya bisa kembang akide segala hal tapi dengan koridor ketentuan hukum neka jadi mon korpi neka pon lek beli keluar jadi mayit keluar mate berarti tahu saya beli boleh cukup beli na korpi na gelak berarti neka halal ya langsung ciciin kecuali odi mari odi pas mate berarti neka jadi pedang tabah sedurunge beli sambian oneng persis ya bahwa neka buduk gelak mate dalam keluar mate ongku berarti jadi pedang paham ya nah wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أذكياء علما نهضى بالخير قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين فاتح حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخوان من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبارها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلاوي فخر الوجوه شبكر بن سالم وكعك بن سالم قطب الربان وثوس مداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ووصل المنفورين ثم يصب بهذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.